ibice bibiri by'indirimbo yo mu gushimisha bensi ivuga ngo uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we. Twongere turirimba bensi ivuga ngo databuja uwo nzamukorera ndacogora. Utwo tuntu tubiri gusa nitumara tuboneka umuntu wadufasha kuyobora icyo kintu yadufasha bukeya tugafatikanya. Icyo yarambwiye gusa ngo mugerageze, birumvikana ko hari ijambo yashaka kuvuga, birasa nk'ibikubwi. Mugerageze ino misozi muyuzuze bene yo, mubazane batahe, ntabwo bazongera guhunga. Muzana abasore baze muri iyi misozi, baze batahe bave mu buhungiro, iyi ntambara igomba kuba iya nyuma, sibyo? Icyo yasize akivuze rwose, ngize Imana asanga hari undi yakibwiye. Iryo mwaramutse neza kandi muraho, abandi mwiriwe. Amajyepfo, amajyaruguru y'u Rwanda, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, abari muri Afurika y'uburasirazuba, Aziya, Uburayi, Oseya, Amerika n'abandi bari hirya no hino ku isi, tubahaye ikaze. Iyi ni Imena TV show. Tubashimira ko mudukurikira umunsi ku munsi, mugakurikira ibiganiro byacu kandi mukatwereka ko muri kumwe natwe, mukora share, subscribe, like na comment. Muhawe ikaze. Ubwo mperuka hano twaganiriye ku mavu n'amavuko y'Abanyamurenge, ariko ntitwabiva imuzi ngo tubigere imuzingo. Ndagira ngo umfashe utere agatebe, wicare iruhande rw'insakaza amajwi yawe, maze tuganire ku nkomoko y'Abanyamurenge. Ndagira ngo tubanze twibaze, kubera iki Abanyamurenge bimwe agaciro? Kubera iki bafatwa nk'abantu badafite uburenganzira bwo kuba mu gihugu cyabo? Twirwaneho yajite. Benshi bumva Abanyamurenge bagatangira kwibaza byinshi. Bamwe bati ni Abanyarwanda, abandi batoya ni Abakongomani. Kubera iki babuzwa uburenganzira bwo kubaho? Kuki bicwa uko biboneye, yewe n'urupfu rwabo ntirugire gikurikiranwa? Kuki imiryango mpuzamahanga idahangayikishwa n'impfu z'Abanyamurenge za hato na hato? M23 ko yagiye igaragaza kenshi ko irengera uburenganzira bwayo. Kuba bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'Ikinyamurenge, ibyo byaturutse he? Abanyarwanda baravuga ngo utaza akasongoye ihwa ntiyamenya n'akatoboye inigi. Hama hamwe unkurikire neza uramenya akasongoye ihwa, nyuma biraza kukwereka binagusobanurire neza akatoboye inigi. Mbahaye ikaze. Amateka agaragaza ko hari Abanyarwanda benshi bageze muri Kivu y'Amajyepfo mu mwaka w'1880. Unyumve neza, hari ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1880. Iki gihe iyi tariki uyifate n'uyu mwaka ufate, hari aho turi buze kubikenera mu nkuru yacu. Hatangwa impamvu nyinshi zitandukanye zagiye zituma Abanyamurenge berekeza muri Kongo, n'Abanyarwanda benshi bakerekeza muri Kongo, ariko zimwe muri izo mpamvu turavugaho nk'ebyiri cyangwa eshatu kubera umwanya. Impamvu ya mbere ni uko ababimukira bari biganjemo Abatutsi, bari batangiye kwigumura ku bwami bw'u Rwanda, bavuga ko barambiwe imisoro ihanitse yari imaze gushyirwaho n'umwami Kigeli wa gatanu Rwabugiri wategekaga u Rwanda muri icyo gihe. Aha unyumve neza, nakubwiye ko ari mu mwaka w'1880. Uwo mwaka ufate mu mutwe, uwitondere. Impamvu ya kabiri ni uko bari bahunze ubugizi bwa nabi bwo mu mvururu zo mu 1895 zaje zikurikira urupfu rw'umwami Kigeli wa gatanu Rwabugiri, harimo n'intambara yo ku Rucunshu.
Amateka avuga ko intambara yo ku Rucunshu yatewe n'uko Rwabugiri yarangaranye Rutarindwa umwana w'umuzanano, akamushyingira akamuha Kanjogera nk'umugabekazi w'umutsindirano, ibintu abiru n'abacukumbuzi b'amateka batigeze bavugaho rumwe. Bavuga ko ibi nabyo biri mu byatumye intambara yo ku Rucunshu iba, kuko Rutarindwa yari amaze kugambanirwa n'uwitwa Kabare na Ruhinankiko, abo bakaba bari basaza ba Kanjogera. Ntabwo bari banejejwe n'uko Rutarindwa atwariye ingoma. Ntibari banejejwe n'uko atwariye ingoma, kubera ko nabo bari bafite umwana wabo Musinga kandi wagombaga kugabirwa iyi ngoma. Aba rero bavuga ko abo Batutsi bamwe na bamwe bahoze ari abantu bakomeye, ndetse yewe ngo bari no mu kizuru cy'ingoma y'ibwami. Abandi nanone bari kumwe nabo bari abantu b'Abahutu, bari abagaragu babo, ariko nanone bakaba n'abantu bagaragaje baje gukira vuba, nyuma bagakora icyo bitaga kwihutura. Kwihutura ni igikorwa cyakorwaga igihe wabaga ari Umuhutu yarabaye umugaragu mwiza, akagabirwa na shebuja, maze yamugabira igihe amaze kugira amashyo akajya ku mutware, hagategekwa inama y'umuryango maze bakamuhutura. Ibi nabyo ubona ko ari ibintu byakozwe kugira ngo abakoloni bashobore gutegeka no gucamo ibice u Rwanda. Ni ibintu ubona bitari bifite ishingiro. Aba bimukira bimukiye mu gihugu cya Kongo, batuye mu bice bya Ruzizi mu misozi ya Kitongwe. Amateka avuga ko baje kuba muri iyo misozi kandi ikababera myiza cyane, bahashyira ingo zabo kandi zikomeye. Amateka avuga ko hari ubwatsi bwiza cyane kandi butoshye, babonaga aho kororera amatungo yabo, dore ko hafi y'abantu bari bagiye guturaho bose bari barahiriwe no korora, bari aborozi. Ibyo uzabikurikira mu Banyamurenge ndetse n'Abanyarwanda ba kiriya gihe bose. Abitwaga Abatutsi babaga ari ba bantu bafite inka nyinshi, ndavuga amashyo. Nta nka nyinshi zibaho, nta makabaho, ni inka. Iyo zabaye nyinshi byitwa ubushyo cyangwa amashyo. Aba basore, aba bose bari aborozi. Hafi ya bose bahise batura muri iyi misozi iri ku butumburuke bwa metero 3,000. Ubushyo bw'inka zabo bwabayeho neza cyane, burisha ubwatsi butoshye. Abimukira b'Abanyarwanda bavuye imihanda yose bakomeje kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Bamwe bakagenda bagiye gupagasa kuri bene wabo b'Abanyarwanda bahakiriye, abandi bakagenda bagiye gupagasiriza abakoloni, cyane ko abakoloni nabo amateka akomeza avuga ko abakoloni b'Ababiligi bakoraga ubucuruzi bw'amabuye, bakoreraga muri Katanga muri Kongo. Bahaye akazi Abanyarwanda benshi kugeza aho batangiye kwisanga muri ya miryango. Mu bice bya Kongo hari Abanyarwanda benshi bavuye mu Rwanda bajya gukorera ibigo by'Ababiligi byacukuraga amabuye y'agaciro muri Kongo. Ariko amateka akanavuga ko n'Abanyarwanda bari hakurya nabo batangiye kubona akazi muri ibyo bigo, ndetse uko Ababiligi bimukaga niko nabo bakoreshaga bimukaga, nk'uko byari bimeze mu Rwanda. Uko imiryango y'abakire yimukanaga n'abagaragu bayo. Ibi rero birahita bikumvisha neza impamvu Abanyarwanda bahungiye muri Kongo kiriya gihe n'Abanyamurenge bagiye bagaragara mu bice byinshi bigize Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gushyiraho komini nshya ya Minembwe, ibi umuntu yakwibaza ko byari igisubizo cyangwa kwari ukujijisha Abanyamurenge. Kuki iyi komini ya Minembwe ntacyo yigeze imara? Kuki itatinzeho? Abanyamurenge iyi komini yabafashije iki? Abakoloni bari bafite iyihe nyungu mu gushyiraho iyi komini? Kuki Ababiligi birengagiza Nkana
ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ari bo nyirabayazana w'ibi byose kuko bazi imvo n'imvano y'abanyamurenge. Imiryango mpuzamahanga kuki ihatiriza M23 gusubiza intwaro hasi no gusubiza ibice bagiye bigarurira, mu gihe abahatuye nyuma yaho M23 imaze kuhafatira bavuga ko babayeho neza kuruta uko bari babayeho aha hari mu biganza bya FARDC cyangwa ibiganza bya Bwana Antoine Tshisekedi Tshilombo, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage b'umurenge bagutse bate? Byaje bite? Mu mwaka w'1930 umuryango w'abanyarwanda wabaga muri Kongo wariyongereye cyane, haza no kwiyongeraho impunzi nyinshi z'abatutsi bahunze impinduramatwara mu 1959 kimwe n'1960. ni impinduramatwara zari ziyobowe na Gregoire Kayibanda waje no kuba perezida w'u Rwanda. No mu myaka yari yabanje hari abandi bari bahunze, bahunga ikoreshwa ry'imirimo ivunanye kandi karishye. Abanyarwanda bakoreshwaga n'abakoloni. Hari n'abandi banyarwanda benshi baje guhunga bo mu bwoko bw'abatutsi igihe ibintu byari bimeze nabi mu Rwanda. Itotezwa ry'abatutsi rikaze hagati y'umwaka w'1959 n'1964. Ariko hari n'abahunze mu myaka mike yakurikiyeho nko mu mwaka w'1973. Wibuke neza, nizere ko wa mwaka wawufashe mu mutwe, turaza kuwukenera. Muri iyo myaka abanyamurenge benshi bari bariyunze ku nyeshyamba za Simba, zari zirimo abantu benshi bari bashyigikiye Patrice Lumumba mu mwaka w'1964 n'umwaka w'1965. Nyuma ibintu byaje guhinduka, baza guhindura uruhande rwabo ubwo hazaga inyeshyamba zishaka abacanshuro barwanira umugabo wari ukomeye cyane wari uzwi ku izina rya Jean Chikalama. Uyu mugabo yahanganye n'ingabo za guverinoma ya Kongo, yaje no gufata igice kinini cya Kongo y'Iburasirazuba ashaka kugitegeka. Abacanshuro n'ingabo za leta barimo bahanganira n'ubundi ibice abanyamurenge bari barahawe, buri umwe ashaka kugaburira ingabo ze amatungo y'abanyamurenge. Babaga baragiye muri iyo misozi yasaga naho ibereye ubworozi. Abanyamurenge bavanze n'abanyarwanda babonye ko inyeshyamba zibarembeje. Wibuke, ibi ntabwo babikoze kuko babakunze, babikoze kuko babonaga barembejwe n'inyeshyamba. Bahitamo kwiyunga n'abanyarwanda bari hariya, bari baragiye muri iyo myaka navuze mu 1880. Inyeshyamba zabasahuraga amatungo, zikabica, zikabafata ku ngufu n'ibindi bibi byinshi byakorewe abanyamurenge kiriya gihe. Begereye perezida wa Kongo icyo gihe yari Mobutu Sese Seko, bamusaba kubaha intwaro, ndavuga imbunda. Bati duhe imbunda tugufashe kurwanya izo nyeshyamba aho ziva zikagera. Amateka avuga ko ku ngoma ya Mobutu inyeshyamba nyinshi zishwe ku bufatanye n'abanyamurenge, kandi muri izo nyeshyamba zishwe inyinshi zikaba zari izo mu bwoko bw'Ababembe bari basanzwe baturanye n'abanyamurenge. Byabaye amakimbirane y'ibihe byose kugeza na n'ubu. N'ubu uwo mubano mubi uracyatutumba hagati y'Ababembe n'abanyamurenge. Ababembe bafatanyaga n'inyeshyamba za Jean Chikalama bavuga ko byanze bikunze bagomba kwihorera bakivuna umwanzi witwa umunyamurenge watumye batsindwa, benshi bakanicwa. Amateka avuga ko ubu ngubu aho umunyamurenge aciye umubembe ahanyuza umuriro. Nanone aho umubembe aciye umunyamurenge akahanyuza umuriro.
niyo mateka akomeje kuranga umubano uri hagati y'Ababembe n'Abanyamulenge. Nyuma inyeshyamba zimaze gutsindwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibifashijwemo n'Abanyamulenge, leta ya Kongo yatangiye kubagabira. Bamwe muri bo babonye imyanya ikomeye bashyirwa mu bushorishori bw'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi bashyirwa mu gisirikare, abandi baba abanyemari bakomeye, abandi bashinga amatorero n'insengero zikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande, ubwoko bw'Ababembe kubera kwigomeka ku butegetsi batangiye gukandamizwa ku buryo bugaragara. Amateka avuga ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta yindi ngoma yigeze itetesha Abanyamulenge nk'ingoma ya Mobutu. Wamaze kumva imvo n'imvano, wumvise inkomoko, wumvise amavu n'amavuko y'Abanyamulenge, wumvise impamvu bagiye ku butegetsi, wumvise impamvu bavugaga rikijyana. Byanyuze mu bikorwa bari bakoze bafasha leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari iyobowe na Mobutu Sese Seko. Mu mpinduramatwara, Abanyamulenge bari bazwiho korora, si ibyo basigaye bazwiho gusa, ahubwo bitewe n'imbaraga bari bafite kandi bashyigikiwe na leta ya Kongo, batangiye kwagura aho babaga, bahagira hagari, kandi nk'ubwoko babaga ahantu hamwe kandi hihariye hatandukanye n'ahandi hagombaga kwimura abandi bantu baturanye, kandi babaga ari ubwoko butandukanye. Bagumye bagana mu majyepfo muri Moba na Karimimi, mu gihe abandi bagumye berekeza muri Rusizi no mu bice byari byiganjemo Abarundi. Bagerayo bagahita bayobora ntawe babajije. Bamwe bagumye mu mujyi wa Bukavu, abandi baguma Uvira. Amateka agaragaza ko gukira kudasanzwe kw'Abanyamulenge bakize vuba, gusa nyuma batangiye kwikubira bose kandi bonyine. Byatumye igice cy'umurenge, ari naho izina ryabo Abanyamulenge ryaturutse, batangiye kuvuga ko aho bari ari ubutaka bwabo bw'isezerano. Kuva icyo gihe batangiye kwanga kwitwa Abanyarwanda kubera ko byari gutuma bafatwa nk'abanyamahanga, kandi Mobutu yarabahaye ubwenegihugu. Wibuke ko iyo umuntu aguhaye ubwenegihugu ubaye umwenegihugu bidasubirwaho, akabaha n'ubutaka, akanabashyira mu butegetsi. Kuva icyo gihe bamaze gufata ibice byose by'umurenge, batangiye kwamagana umuntu wese wabita Abahutu cyangwa Abatutsi cyangwa akabita Abanyarwanda. Izina ryose ryabahuza n'u Rwanda baryamaganiye kure. Mu 1971 nibwo Perezida Mobutu Sese Seko yahaye ubwenegihugu Abanyamulenge. Bageze muri Kongo bahunze mu mwaka w'1959 n'umwaka w'1963 n'umwaka w'1976 nibwo ijambo Banyamulenge ryatangiye gukoreshwa cyane, maze rinamamara cyane. Ryakoreshejwe n'umunyamulenge wari umuminisitiri. Abanyamulenge babaga muri Kivu y'Epfo, bakanaba muri Kivu ya Ruguru. Gusa hari ubundi bwoko bw'abantu b'Abanande na Hunde batangiye kutumvikana n'Abanyamulenge. Ubu bwoko nabwo buvuga ko bwaba bukomoka mu Rwanda, gusa nubwo inkomoko yabo bayigiriye muri Kongo bitazwi neza. Mu mwaka w'1981 Zaire, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuri ubu yashyizeho itegeko rivuga ko abantu bose bo mu burasirazuba bwa Kongo bazahabwa ubwenegihugu, hashingiye kuba uzahabwa ubwenegihugu azaba afite ibisekuruza bya Kongo uhereye mu mwaka w'1885. Mwibuke neza, umwaka twahereyeho hejuru, hari ubwoko bw'Abafuriro bari mu bice bimwe n'Abanyamulenge batangiye kubamagana bavuga ko biyise gutya
abanyamurenge kugira ngo biyitirire agace ka Murenge, kugira ngo bavuge ko ariho bavukiye kandi ari agace kabo ka gakondo. Ni mu gihe abanyamurenge nabo bavugaga ko aka gace nabo ari akabo. Ibintu biba bitangiye kuba gatogo mu gice cy'iburasirazuba bwa Kongo. Mu 1994 umunsi impunzi zongeye kwisuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zimwe zinajya mu bice byari byariswe ko ari iby'abanyamurenge. Ubuyobozi bwatangiye kwaka abanyamurenge ubutaka bwabo, bigizwemo uruhare n'ababembe kuko bahoraga bahanganye iteka. Impunzi zahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari ziganjemo abahutu benshi, bamwe n'abasirikare bari bavuye mu Rwanda. Bamwe muri bo bashinjwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 mu kwezi kwa 4 yari imaze kuba mu Rwanda. Ubu urahita wumva icyo u Rwanda ruhora rushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubyerekeye kuba icumbikiye umutwe witwa FDLR, ukaba urimo bamwe mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi. Bivugwa ko Tshisekedi yafashe FDLR arayiyegereza, bamwe mu basirikare bakomeye be abamurindira umutekano umunsi ku munsi, yewe n'abacunga ngo barinda n'ubusugire bw'igihugu, bakaba ari bamwe mu basize bahekuye u Rwanda bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ku ngoma ya Laurent Désiré Kabila, abanyamurenge byaje kubabera bibi, aho yagiye ku butegetsi avuga ko umuntu wese ufite ahuriye n'ingabo z'u Rwanda agomba kurwanywa hivuye inyuma kandi akarwanwa nk'umwanzi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihe abanyamurenge nabo bari mu bagombaga kurwanywa kandi batangira kuba abanzi ba Kongo. Mwibuke ko Laurent Désiré Kabila yageze ku butegetsi abifashijwemo na FPR Inkotanyi. Yatangiye guha intwaro nyinshi imitwe y'abamayimayi n'ingabo z'abahutu zari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha FPR yagarutse muri Kongo nayo itanga intwaro mu banyamurenge. Nyuma abanyamurenge bitandukanije n'ingabo z'u Rwanda, bashinga imitwe yabo, ari nayo yaje kuvamo irwana ubu n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuba abanyamurenge baritandukanije n'abanyarwanda bari barahungiye muri Kongo, kuba abanyamurenge baremeye bagahitamo kwikorera igisirikare cyabo ubwabo, bakemera kujya mu ishyamba, nuko babonaga ko bari kurengera uburenganzira bwabo. Babonaga nibakomeza kwifatanya n'abanyarwanda bari barahungiye mu myaka navuze haruguru, bazavutswa bakanamburwa uburenganzira bwabo, bagakomeza gutwererwa no gushyingirwa igihugu kitari gakondo yabo, ari cyo cyitwa u Rwanda. U Rwanda ni igihugu gito gifite ubuso bungana na 26338 km², ariko umutekano warwo uradadiye ku buryo umugaba mukuru w'ingabo z'ikirenga w'u Rwanda yavuze ko uzatekereza kugambanira u Rwanda azakubitwa atazi ikimukubise. Ngiyo imvo n'imvano y'ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza ubu. Ariko ntitwavuga ko ibiri kubera muri Kongo, ubugizi bwa nabi buri gukorerwa abanyamurenge butagize aho buhuriye 100% n'amateka y'uru rugamba yaranze imyaka myinshi uhereye mu 1880. Ibi umuntu ashobora kwibaza ngo imvo n'imvano yabyo ni iyihe? Kuki guhera mu 1880 abanyamurenge batigeze bahabwa uburenganzira? Kuki bahora bimwa gakondo yabo? Kuki Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idashaka kumva ikibazo cyabo? Izi mpunzi zimaze imyaka irenga 30 hirya no hino ku isi. Kuki Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idashaka gucyura izi mpunzi? Gufata amabuye y'agaciro n'ibice bicukurirwamo amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigahabwa ibihugu byigize ibihangange ku isi,
cyaba ari cyo gisubizo cyo kurandura burundu umwuka mubi uvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa byaba ari intandaro yo gukomeza gutegura no gushyiraho amakimbirane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ibi bibazo byaturutse hehe? Byavuye he? Bizarangira bite? Ninde uzatsinda uru rugamba? Gufatirwa ibihano kwa hato na hato by'ibihugu bitandukanye by'ibyiyita ibihangange bigafatira ibyemezo mu mabiro yabo no mu maofisi yabo, aho babona ibyo barimo bakora ari inyungu zabo bwite, bizarangira ryari? Ni ryari Afurika izabona ko ikeneye kunga ubumwe? Ninde uzacungura Afurika? Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuki bayijya mu matwi ikumva ibyo bayibwira? Ni izihe nyungu ziri mu gukomeza kwinangira umutima kwa Tshisekedi? Aho ntibyaba bimeze nka bya bindi Imana yabwiye Farawo, Imana yabwiye Mose ngo agenda abohora ubwoko bw'Imana, ariko yarangiza ikanangira umutima wa Farawo? Byaba bifite aho bihurira ndetse cyane, kubera ko yakomeje kunangira ubwoko bw'Imana, maze Imana ikoresha ibitangaza byinshi Mose, birangira n'ubundi Farawo atabonye ko Imana iri kumwe na Musa, kugeza ubwo arongoye ubwoko bw'Imana, arambura inkoni, amazi acikamo kabiri, Abisirayeli barambuka. Ibyo Farawo arabihishwa, ahumwa amaso, nawe afata ingabo ze zose arazambutsa zishirira mu nyanja. Ibi byaba bisobanuye iki niba Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akomeje kutumva no kudashyira mu bikorwa ibijyanye n'ibiganiro byabereye i Rwanda n'ibyabereye i Nairobi muri Kenya? Ninde uzahombera muri ibi bintu kurusha undi? Ibi aho ntibiba bigiye kubyara intambara y'akarere. Ni mu nkundire dutature, duhere ku mvo n'imvano y'iyicwa ry'abanyamurenge n'abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abatutsi bari muri kiriya gihugu. Kubera iki ubwoko bw'abatutsi bwahindutse ikivume? Kuki abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bahindutse ibivumwe? Nibo bakwiye gupfa bahagaze? Ese bo ntago bakwiye kwirwanaho? Kuki imiryango mpuzamahanga nta bihano bikakaye ifatira aba bari gukora ubu bwicanyi? Ni ukuvuga ko amajwi n'imiborogo y'abatuye Kongo atumvikana, cyangwa barigiza nkana? Umunyarwanda yaravuze ngo ababurana ari babiri, umwe aba yigiza nkana. Ninde wigiza nkana? Ntucikwe n'ikiganiro cyacu gikurikira, aho turabiva imuzi n'imuzingo. Ni irihe herezo rya Perezida w'u Burundi ukomeje kwijandika mu ngengabitekerezo no gukomeza atunga agatoki leta y'u Rwanda, abwira bene gihugu ko bagiye gutera u Rwanda? Imihanda, amavuriro, amasoko agezweho, ibibuga by'indege, ibitoro byazamutse, ibyo byose ni bimwe mu bibazo bikomeye byakabaye bihangayikisha Perezida Ndayishimiye Evariste ukunze kwitwa Neva. Ariko nyuma y'ibyo bibazo nabyo bitararangira neza, arashaka gushora ingabo ze ndetse n'abene gihugu mu ntambara y'amasasu. Akomeza avuga ko ngo abanyarwanda bakeye gusa, basa neza, ngo ariko mu nda nta kirimo. Biragoye, ibyo no kwikirigita ugaseka. Nta na rimwe bibaho ko umuntu yaba asa neza, yaba yambaye neza atariye. Amafaranga wakaguza isabune